Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, hadir dalam kondisi menunaikan ibadah salat Jumat, untuk menunaikan ibadah. Salawat iring salam semoga tetap terselawat iring salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua para pengikutnya, sahabat dan kita mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami mewakili takmir masjid untuk membacakan laporan keuangan rutin Masjid Baitur Rahman per Jumat 21 sampai dengan 28 Juli 2023. Saldo awal 6.038.286 penerimaan Jumat tanggal 21 Juli 2023 4.604.000 rupiah. Infak panti asuhan 330.000 rupiah. Jumlah penerimaan 4.934.000 rupiah. Saldo lalu 10.072.286 rupiah. Pengeluaran peribadatan garis miring taklim 3.700.000 rupiah. Kebersihan 350.000 rupiah. Pak 160.000 rupiah. Insentif Ustadz dan Imam 2 juta rupiah. Vakum cleaner cicilan yang ketiga 1 juta rupiah. Panti asuhan Nurani 1 juta rupiah. Total pengeluaran 8.210.000 rupiah. Saldo sekarang 2.762.286 rupiah. Selanjutnya laporan keuangan pembangunan 21 Juli sampai dengan 28 Juli 2023. Saldo awal 82.244.000 rupiah. Kami ulangi 82.244.622 rupiah. Penerimaan dari Ibu Adi Susanti 250.000 rupiah, dari Ibu Wiwi dan Bu Yuni, Rudi dan Rudi Mulia 141.899 rupiah. Kemudian dari Bapak Yogi Harhidya dan Pak Murnadi Subekti 85.000 rupiah. Dari Bapak Haji Mulyadi Zakaria 1.500.000 rupiah. Dari Bapak Haji Ihsan 1.500.000 rupiah. Dari Ibu Yeni Kusmiyanti 450.000 rupiah. Total penerimaan 3.926.899 rupiah. Saldo lalu 86.171.521 rupiah. Pengeluaran pelunasan bon toko Pak Rudi 9.027.500 rupiah.
Upah yang ke-209 8.900.000 rupiah. Beli pipa dan keran 232.000, 10 sak semen 650.000, 100 biji batu bara 230.000, total pengeluaran 19.039.500 rupiah. Saldo sekarang 67.132.021 rupiah. Estimasi pengeluaran: pelunasan besi plafon 48 juta rupiah, upah ke 210 8 juta rupiah, cicilan terali 7.500.000 rupiah. Total estimasi keluar pekan ini 63.500.000 rupiah. Estimasi saldo 3.632.021 rupiah. Infak material atas nama almarhumah Nyai Ning Fitriani Pasir Split 1.700.000 rupiah. Atas nama Haji Muhammad Priyadi Johan 10 sak semen 650.000 rupiah. Dari Dr. Haji Maryadi 1.500.000 rupiah. Dari Bapak Eko, Yeni dan Julin 750.000 rupiah. Dari Bapak Haji Muhammad Priyadi Johan Koral 2 kubik 1 juta rupiah. Palembang 28 Juli 2023, takmir Masjid Baitur Rahman Bapak Haji Muhammad Majid Asmani sebagai ketua masjid, kemudian bendahara Bapak Haji Samsu Anwar. Laporan keuangan Masjid Baitur Rahman per Jumat 21 sampai 28 Juli 2023. Alhamdulillah, rencana untuk membangun plafon motif Masjid Haram di lantai 2 ini seluas 427 meter persegi, pelunasan granit dan pembangunan pembatas lantai 3 dengan total biaya yang dibutuhkan untuk tahap kedua 541.900.000 rupiah. Jemaah yang berinfak sebesar 1,5 juta rupiah telah terkumpul dana untuk plafon sebesar 18.250.000 rupiah. Kemudian besi kerangka plafon telah dipesan dengan nilai 80 juta rupiah. Bagi yang ingin berinfak untuk galeri Al-Quran sebanyak 10 juta rupiah per halaman, masih tersedia 85 halaman. Sudah ada yang request 2 halaman. Alhamdulillah, untuk berkat Jumat sedekah nasi bungkus Jumat yang lalu terkumpul 280 bungkus. Bagi yang ingin bersedekah secara istiqomah dapat dimulai dari 5 bungkus atau 50.000 rupiah. Sehubungan dengan hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, puasa hari Asyura, dan kita insyaallah semuanya berpuasa sunnah. Untuk itu pada Jumat hari ini berkat Jumat nasi bungkus ditiadakan di masjid dan akan disalurkan di 3 pesantren anak yatim dan perorangan. Kita doakan bagi yang berinfak untuk Masjid Baitur Rahman, semoga diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak rezekinya, diberikan sehat walafiat, jika ada hutang, hutangnya segera dibayarkan. Bagi yang sedang sakit, sakitnya disembuhkan, dan yang telah meninggal dunia, kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga, dan kelak dikumpulkan bersama keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Ustaz Haji Widodo Putra Wijaya SMA. Alhamdulillah beliau sudah ada di depan kita. Ahlan wa sahlan kepada Ustaz Haji Widodo Putra Wijaya SMA. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah.
Mohon bapak-bapak yang masih subnya kosong di depan untuk diisi, dan kami harapkan HP-nya disilentkan. Dan bagi anak-anak jangan ribut ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita waktu khusus sholat Jumat kita hari ini. Demikian dari kami, kalau ada salah mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيع الله ذكرك محمد وأنت تخلف الميعاد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وتابعيك وتابعي تابعيك ومن تبعك إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تبارك وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عاشوراء فقال إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإن فيه يوما تاب الله فيه على قوم وتاب الله فيه على آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah di kesempatan siang hari ini mengajak kita semua senantiasa memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini masih lagi di bulan yang mulia, salah satu dari bulan yang termasuk dalam bahagian bulan-bulan hurum, yaitu bulan suci Muharram, sekaligus sebagai bulan penanda awal tahun dalam bilangan kalender Hijriah. Dan Jumat hari ini adalah Jumat yang kedua dari bulan suci ini. Karena itu kita senantiasa memperbaharui kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu memperbaharui kesyukuran ini dijadikan atas semua nikmat dan rezeki yang kita peroleh itu di dalamnya Allah sertakan dengan keberkahan. Dan semoga pula dengan rezeki yang barakah itu
menjadi sebab di antara asbab untuk selamat hidup dunia kita, lebih-lebih untuk selamat hidup kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam doa awal tahun yang sering dibiasakan dan dilazimkan dibaca di permulaan hari dari bulan Muharram yang lalu, ada beberapa yang kita pintakan dan munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang munajat kita di dalam doa itu penting untuk kehidupan kita menjalani hari-hari di muka. Paling tidak, jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 munajat penting dalam doa awal tahun itu yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doa tersebut yang pertama kita pintakan, Allahumma inni as'aluka al-ismata minasyayatin wa awliyaihi wa junudi. Yang pertama yang kita pintakan kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu, tolong jaga kami ya Allah dari gangguan syaitan beserta pengikut dan bala tentaranya. Satu bait doa yang diwariskan dan diajarkan para ulama dan salafun saleh sebelum kita, agar kemudian menyadarkan kita semua bahwa musuh sebenar kita adalah syaitan, bahwa yang mengganggu, menggoda, menyelewengkan kita dari jalan syariat yang lurus ini adalah syaitan dengan penghulu mereka iblis yang sejak penciptaan nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam sudah mengikrarkan di hadapan Allah akan menyesatkan kita semua anak cucu Nabiullah Adam alaihi salam ini. Secara lengkap dan detail kisah ini diceritakan oleh Allah di dalam Quran surah Al-A'raf, sebagaimana yang pernah kita dengar atau pernah kita kaji, bahwa ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, lalu Allah perintahkan semua makhluk untuk sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam. Semua makhluk saat itu bersujud kecuali iblis. Karena pembangkangan iblis inilah kemudian Allah menjadi murka kepadanya dan diusir dari surga Allah, dilaknat oleh Allah. Tapi pandainya iblis ini, sebelum kemudian dia menyingkirkan dirinya, meminta dan munajat kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berkata iblis, ya Allah, tolong tangguhkan ajalku sampai hari kemudian. Dan munajat iblis ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan ajalnya. Karena itulah di hadapan Allah, merasa mendapatkan kesempatan dan peluang, iblis kemudian mengikrarkan dirinya, ya Allah, aku pasti akan sesatkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan sesatkan mereka, aku selewengkan mereka dari jalanmu, aku goda mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Karena itu engkau takkan dapatkan ya Allah banyak dari mereka itu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di awal tahun kita diingatkan dengan berdoa, meminta, munajat kepada Allah agar kemudian mengafirmasi diri kita semua, meyakinkan dalam diri kita bahwa di antara musuh besar kita hari ini adalah iblis dengan para syayatin dan pengikut-pengikutnya yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang kita pintakan kepada Allah di awal tahun. Lalu selanjutnya, di dalam lanjutan bait doa tersebut kita memohon kepada Allah wal auna ala nafsil ammarati bisu. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, tolong kami mampu mengendalikan nafsu al-ammarah,
bisu. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran paling tidak ada 3 nafsu secara garis besarnya yang kita mesti tahu. Ada nafsu yang terpuji, nafsu yang terbaik dan yang paling afdal, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada waktunya nanti menghadap kita semua kepada Allah membawa nafsu yang satu ini. Inilah yang disebut oleh Allah di penghujung surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang mempunyai jiwa yang tenang, pulanglah kalian ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan diridhai, lagi meridhai, dan masuklah dalam golongan hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku. Ini nafsu yang terbaik yang kita berharap sekali lagi mudah-mudahan Allah anugerahkan kita saat dimana kemudian kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu yang kedua, an-nafsul lawwamah, yang Allah sebut di awal surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawwamah? Inilah yang kebanyakan kita berada hari ini di titik ini, yaitu nafsu yang selalu hadir rasa sesal di saat kita taat kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan masih juga berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Saat kita kemudian taat, lalu dosa dan maksiat yang bertaubat, timbul rasa sesal. Inilah yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Pun kita berharap mudah-mudahan boleh mungkin saja hari ini kita berada di titik ini, tapi semoga Allah hadirkan taubat sehingga pada saatnya beralih kepada an-nafsul mutmainnah. Lalu nafsu yang ketiga, dan ini yang kita mintakan di awal tahun, minta dengan Allah jauhkan dari nafsu yang satu ini. Wal'auna 'ala nafsil ammarati bisu. Nafsu, keinginan, dorongan untuk selalu berbuat dosa, maksiat, dan senang dengan dosa dan maksiat itu, sehingga tak ada keinginan dari dalam hati untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dorongan yang kita mintakan kepada Allah, agar jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat yang berterusan, yang kemudian Allah tak hadirkan taubat sebelum kita wafat. Dosa-dosa yang kemudian boleh jadi akan membawa kepada su'ul khatimah atau penghujung kehidupan yang tidak baik. Karena itu di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, di antara kiat untuk menghindarkan diri nafsu al-ammarah bisu ini, ketika mana ada dorongan untuk berbuat maksiat, ketika hati kita bertarung apakah melakukan dosa atau tidak dari maksiat itu, maka lihat mana yang paling berat nafsu kita itu untuk kemudian membawa taat kepada Allah, maka ikutilah nafsu tersebut. Ketika dorongan kita berat melakukan dosa daripada ingin melakukannya, maka ikutilah suara hati berat kita untuk melakukan dosa dari perbuatan ini, maka itulah jalan selamat agar terhindar, ditolong, dibantu oleh Allah dari an-nafsu al-ammarah bisu. Yang terakhir yang kita mintakan kepada Allah di awal tahun, agar kemudian sepanjang tahun ini selalu dalam lindungan, dalam riayah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, kami memohon kepadamu, sibukkan kami ya Allah dengan segala sesuatu yang mendekatkan diri kami kepadamu sedekat-dekatnya. Inilah puncak dari yang kita minta. Setelah kita memohon jauhkan ya Allah dari gangguan syaitan dan semua pengikut-pengikutnya, tolong kami ya Allah mampu mengendalikan an-nafsu al-ammarah bisu, maka buah dari itu ya Allah, sibukkanlah kami dengan segala sesuatu yang membuat kami dekat dengan sedekat-dekatnya. Maka mengawali tahun seperti ini, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, mari bersama kita berniat agar kemudian menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kalaulah di tahun sebelumnya masih banyak kelalaian, dosa dan maksiat yang kita kerjakan, kita berharap mudah-mudahan kedatangan tahun yang baru ini membawa semangat yang baru, spirit yang baru, taubat yang baru, untuk kemudian kembali kepada Allah dengan semangat beribadah lebih baik daripada sebelumnya, dengan semangat untuk menjauhi dosa dan maksiat dari sebelumnya, agar kemudian saat anak tiba waktunya
Pada waktunya kembali kita akan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat di mana kemudian malaikat Israel datang tanpa memberi kabar, kita semua dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan dianugerahkan taubat sebelum wafat. Mudah-mudahan panggilan Allah di dalam Quran surah Al-Fajr di penghujungnya itu adalah panggilan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وملازنا وزخرنا عند شدتنا ومولانا محمد وعلى آله وقرابته أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أحباب مصطفى صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bertakwalah engkau semua kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan yang baik menutupi perbuatan yang buruk. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini, bersamaan dengan banyaknya di antara kita yang insyaallah sedang berpuasa di waktu yang mustajabah di Sayyidul Ayyam hari Jumat, kita munajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, diberikan kesempatan untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadanya, diberikan taubat sebelum wafat, istiqamah dan husnul khatimah insyaallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء من شهر الله المحرم، واجعل جمعنا هذا في هذا البيت المبارك جمعا مباركا، وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العصمة من الشياطين وأوليائه وجنوده والعون على النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربونا إليك زلفى. اللهم ارزقنا التوبة وارزقنا الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم بها اللهم بها اللهم يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة، واشفع لنا يا الله بشفاعة حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله أدامها هدمت السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين استووا استقيموا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صلوا صلاة المودع الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
سواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التوبة وارزقنا الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم بها اللهم بها اللهم يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله